Здравствуйте. Здравствуйте. А почем у вас билеты на теплоход? На теплоход. Ближайший рейс у нас 3:30 по 1500 до парка культуры, туда и обратно по времени 2:15. Общее время выходит 2:15. 2:15. Ага. Ближайший рейс 3:30 только. 3:30. А до этого никаких вариантов нет, да? Также есть смотровая площадка 92 точки. А они почем? 1800 рублей. За человека. А там есть детские, не детские? Детские, смотря сколько лет. Например, до 7 лет. До 6 вообще не пускают. До 6 нельзя, да? Да, нельзя. А если 6 лет есть, 6 до 14 по 1000 рублей. Детские, значит, 1000, Да. взрослые 1800. Понятно. Там у вас будет мороженое, сок. Бесплатно. Ну это будет супер. Понял. А по билетам вот на теплоходы там какие? Минимально, максимально сколько там? Ну вот простой билет без еды, без обеда. 1500 рублей. 1500, да? Да. Угу. Ребенок с 6 до 12 1100 рублей. 1100, понял. А там теплоходы как? Есть эконом-класс, там большие, они все? Все большие, большие, да? хорошие теплоходы. Ясно. Demek тугандар 3:30 экен. 15:30 ближайший. Потому что если на 4 часа, там дороже. Там выше класса теплоход, там по 2000. Даже так? Да. Понял. Большое вам спасибо за информацию. Пожалуйста. Если что, мы здесь. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар, туугандар. Бүгүн дагы Кудайым буйруп, насип этип, бүгүн мына дагы Москва Ситиде турабыз, туугандар. Бүгүн аба ырайы өтө жакшы, күн ысык. Артыңызда турган, мына көрүнүп турган, бул Москва Сити. Бул жерге кантип келебиз деп өткөндөгү суроолорго дагы бир жооп бере кетели. Метро Международная, метро Деловой центр, метро Выставочная. Ошол метронун баардыгы келет ушул жерге. Ушул жерден чыкканда ориентир Москва-река, мына Багратионский мост. Ушул мосттун алдынан келесиздер. Кааласаңыз бул жагынан түшсөңүздөр болот. Бул жагында түшө турган жер бар. Болбосо бул жагдан пешоход менен келсеңиздер болот. Бүгүн көпчүлүктүн суроосу боюнча туугандар, теплоходко чыгып, Москва-река боюнча бойлоп, кичине Москванын өтө кооз жерлерди сиздерге обзор кылып өтөбүз. Учурда азыр ошол причалда турабыз мынакей. Бул жерден келгениңиздерде теплоходдор кетет, туугандар. Ушул жерден чыксаңыздар болот. Ал эми билет боюнча азыр билетти саткан адамдардан сурайбыз. Эң арзаны канча, эң кымбаты канча, кандай теплоходдор жүрөт, бир катар сурап келебиз. Туугандар, анда азыр билет алып, толугу менен ошол 2 сааттан ашык жүрөт экен. Москва-река боюнча сиздерге обзор кылып келебиз. Билет алайлы, туугандар. Добрый день. Добрый. 2 билета нам. Так, вы днем подходили, Подходили, да? Олег, 2 билета выпишешь? Куда? На Соболь. С питанием, без питания? Без. Просто посмотреть. Просто посмотреть. 3000. Да. Ну, Онлайном можно, да? Ребята, Онлайном можно или как? Переводом? Да. Можно. Мы днем подходили. Во сколько отправление? Прямо уже посадку сейчас начнем. сейчас О. через 18 минут. Все, отлично. Какое так. отправление через 8 минут? Он же посадка. Нет, отправление уже через 18 минут. И у нас сразу сядем Да, сейчас, да, получается. Да, Все, уже. все. Переводом, да? Да. Эки адамга 3000 экен. Сколько там по времени? 2 с лишним, да? 2:15 по времени.
Могу карту этот положить, если Да нет, удобно. зачем? Если удобно, я могу онлайном. Зачем? Терминал есть, какая карта. Ну, если есть, да. Конечно. Это более удобно. Успешно. Конечно, зачем мне это? Все. No problem. На теплоходе прогулочки, смотровая площадка. На теплоходе прогулочки, смотровая площадка. Угу. Вот туда, видите? Вижу, вижу, да. Вот через светофор, и вот туда лестница, и вот он уже подходит. Хорошо. Все. Соболь, да? Все, спасибо. Все, понял. Мына туғандар, 2 билет 3000 болды. 2 сағаттан ашық, 2 сағат 15 минут прогулка болады екен. Москва река бойынша Москваның арқы бетіне барып қайтады. Андықтан дегеле ушул видеобуз 2000 лайк алса, 2 билетти биз подарок кылабыз. Ойнотобуз, буйруса. Негизи эле видеолордо лайктар бар, бирок биз ойлогондой лайктарга жете эле көбү. Андыктан актив көрсөтүп, киргенде эле лайк басып кетиңиздер. Мына туугандар, бизди Соболь теплоход күтүп турат. Причал Москва Сити. Мына адамдар өтө көп. Соболь деген ушул теплоход экен. Буюрса сиздер менен колдон келишинче тартабыз. Колдон келишинче толук тарткан аракет кылабыз. Азыр посадка башталды. Биз менен болуңуздар аягына чейин. Мына тугандар, а дегенде эле мусордан баштайлы. Мына Москва реканы ушундай атайын теплоходдор бар, мусор чогулткан. Ушулар тазалап турат. Мына көрдүңүздөр, өзүнүн алдында эскаваторлары бар, ковшалары бар, мусорларды чогултуу үчүн тазалап турат. Жылдык саат 6-дан 4 минут өттү. Андыктан биз менен видеонун аягына чейин болуңуздар. Бардык жерди көрсөткөн аракет кылабыз Москва боюнча. Мына азыр Москва Ситиден жылып атабыз. Тугандар, бул көрүп тургандар ресторан теплоход River Palace деп айтылат. Ичине 200 адам батат. Үстүнө да бир 150 адам батат. Бул жерде той маракелерди ушул теплоходдо кылсаңыздар деле болот өзү. Феличита бизнес класстагы теплоход, ичиндеги жасалгаларды көрдүңүздөрбү? Өзгөчө ресторан стилде жасалган. Мына адамдар той өткөрүп атат, той.
2 жаш бактылуу болсун канча дагы. Баягы сиздер көргөн мусорный теплоход мусор чогулткан мынакей. Көрдүңүздөрбү? Сортировка кылып атат. Мусорларды бүт жээкке чыгарып алып ушул жерде сортировка кылышат. Жыгачты жыгачка, темирди темирге кылып мына сортировка болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Мына туугандар, көрүп турганыңыздар Москва Ситинин башнялары, Москва Сити, андан кийинки дагы жаңы курулган зданиялар, имараттар. Күн бүгүн өтө жакшы. Жайкы күн. Оң жагына карасаңыздар, оң жакта да мына жаңы түшкөн үйлөр, имараттар. Андан сырткары мына бул жерде Александр Блок деген ресторан турат, Чайка рестораны. Бул жерде да ошол ресторанда той марекелер өткөрүшөт. Бул ордунан жылбайт, бирок Москва рекадагы тойлордон болуп эсептелет да. Эгерде бул жерде өткөрсөңүздөр, мына ресторан Чайка. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.